kulumak lishabil esil liqaqua Jesucristo hoits ibaom San Mateo. Salihonan an eblisolom kenachokrik ini Jesus utkestere. Anipe de ashalnim kwankil salishnimakwal kwankilal lichosha. Di Jesus kishbok hulich na al kishkesa shie utkesche. Relik chikyal nikyere. Kuinka tejal enalep utkuinka hokakesh likokal. Inka tesh oxalishnimakwal kwankilal lichosha. Hokautan anitish kubsiri holichina alain. Ani ashalnim kwankil salishnimakwal kwankilal lichosha. Ani takulok re hunak china al huain sainkaba. La intishkul chikiak retal metzertana hunak repliko kain anak nikere nak eblish angel sachosha hunilik nikeril ru linchoshail yukwa karu nikike wi hunak kwin kwang ok alak karner uttasach hunak chiru mainka tabitish kana pripele lahu rokal chirutsur uttashik chisikbal lisachenak utkutistauchak relik chikial nikere nak ashal tasawch chol Rikin li hunan chirueb li pelelahu roka linka shesach. Hokanak ki moko rahom tashchol le chusheit yukwa naktasach hunak reb akok ebain. Ratin li kakwa
Jamil Pastor, Rarisa Chena, Valviti Krishna, Kini Kei, Rajmene Sarne, Kanchi Komonis, Kanchi Konagi, Kanchi Kaila, Dimata Visu, Jamil Pastor, Mundere Kasi, Vinata Chiru, Bakit Jua, Profesorle, Renate Kole, Renate Reka, Iska Omidio. Yodi Satika, Yodi Sabaka, Sami Kuntige, Renata Kole, Renata Tokwan, Jika Kunilo, Naro Josjupa. Kita kuat Yesus, Jamil Pastor.